Tengetenge wamenyekanye cyane nka Rango Tengetenge, akaba ari umwana wo muri Uganda wagize igikundiro gikomeye ku mbuga nkoranyambaga ku isi yose kubera imbyino n'agashya ke ko gukora amajwi n'imvugo agira ngo tengetenge tengetenge. Ngiye uguha amakuru ugiye kukugezaho ubuzima bwe uko yabayeho, ubuzima bwe bwite kugeza abaye icyamamare. Ninjye Adolphe Muhire tugiye kubana muri iki kiganiro. Ikiganiro kigiye kwibanda cyane ku buzima bwite bwa Rango Tengetenge, amashuri yize n'aho yayigiye, uko yazamutse ku mbuga nkoranyambaga n'ibyatumye amenyekana, amafaranga atunze, imitungo ye n'agaciro kawo niba awufite, uko yateguye kuza mu Rwanda n'impamvu yabimuteye, ndetse turareba n'uko yakiriwe mu Rwanda mu masaha makeya ashize. Uyu Tengetenge akaba ari umwana wamenyekanye cyane kubera imbyino ze ziwe yihariye ndetse n'isura yiwe. Ubuzima bwe bwite rero n'aho yavukiye, akaba amazina ya nyayo yitwa Sadi Sososi, akaba yaravukiye i Kampala mu gihugu cya Uganda, akaba yaravutse mu mwaka wa 2013. Ubwo ni ukuvuga ngo ubu akaba afite imyaka 13. Uyu Tengetenge rero akaba yarakuriye mu muryango uciriritse kandi utishoboye mu bice by'i Kampala. Mbere y'uko amenyekana, kwiga byamubereye imbogamizi zikomeye kubera ubushobozi buke bw'umuryango bwo kubona ibimutunga, inifomo, amakayi ndetse n'ibindi umunyeshuri wese akenera. Akimara kumenyekana no kubona abafata neza inyungu zihariye aricyo bita management, yabonye amahirwe yo gusubizwa mu ishuri rya private i Kampala mu mashuri abanza, ariyo twita mu ndimi z'amahanga primary school, ari naho akiri kwiga no gukurikiranira amasomo ye hamwe no kwitabira ibya sinema n'imyidagaduro. Uko yazamutse ku mbuga nkoranyambaga rero, uyu akaba yarazamutse binyuze ku rubuga rwa TikTok no kuri Instagram. Ibi byatumye amenyekana rero, akaba ari isezerano no kureba mu cyumba gifata amashusho aricyo kamera, afite ibyishimo n'umujyo udasanzwe, ndetse uburyo abyinisha umutwe n'amaso ye mu kigero gitangaje. Ijambo n'indirimbo yasubiye agira ati tengetenge tengetenge, yakoresheje ku mbuga nkoranyambaga ku isi yose, ikoreshwa n'abahanzi bakomeye, abakinnyi ba football n'aba-influencers bakomeye ku isi nka Ashow Speed, Chris Brown ndetse n'abandi. Ku kijyanye rero n'ubukungu bwiwe ndetse n'inyungu n'umutungo, Tengetenge akaba ubu ntaratangaza imibare yose y'umutungo we ku mugaragaro, aricyo twita net worth, ariko bikaba bivugwa ko umutungo we ubarirwa hagati y'ibihumbi 50 by'amadolari ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari. Izi akaba ari amamiliyari uyashyize mu manyarwanda. Niba ushaka kumenya amafaranga atunze, ufate 100 ukube 1150 by'amanyarwanda, urahita ubona umutungo wiwe miliyoni zirimo. Akaba rero asaga miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda no kuzamura, kubera amasezerano ya sponsorship, kugaragara mu mashusho y'indirimbo no gutaramira abantu mu bihugu bitandukanye. Akaba ayoborwa n'itsinda rya manager yiwe, kandi amafaranga meza yakoreye yafashije umuryango we kuva mu bukene, kububakira inzu no kumuha icyizere cy'ejo hazaza mu mashuri. Uko yateguye kuza mu Rwanda, uko yabiteguye rero, akaba uruzinduko rwe rwaratanzwe n'abateguzi b'ibitaramo n'abafatanyabikorwa mu myidagaduro mu Rwanda ku bufatanye n'itsinda rimuyobora, ariyo management ye mu gihugu cya Kampala. Impamvu rero yaje mu Rwanda akaba ari ukwagura umuryango w'abafana be muri Afurika y'Iburasirazuba, aricyo East Africa, gukorana n'abahanzi, aba content creators bo mu Rwanda no kugaragara mu mashusho y'indirimbo n'ibiganiro. Ikindi akaba ari kwitabira nka special guest mu bitaramo n'ibikorwa by'imyidagaduro mu mujyi wa Kigali. Ikindi
ni ukuryoherwa no gutembera mu Rwanda promoting tourism and Kigali visit. Uko yakiriwe rero, yakiriwe n'urugwiro rwinshi ku kibuga cy'indege i Kanombe Kigali International Airport n'abafana be, abanyamakuru ndetse n'aba content creators benshi cyane bo mu Rwanda. Ubu rero abana n'abakuru bakaba bamweretse urukundo rukomeye bamusaba kwifotozanya nawe, ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bimukoraho ibiganiro imbona nkubone. Njye twari kumwe ni Adolphe Muhire, mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubahereze ibintu biri quantité kandi bifite quality nziza. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Ikindi ntiwibagirwe kugenda udakunze video yacu, kandi na subscribe no kunzogera kugira ngo buri documentary yose dushyizeho ujye uyibona 5 kuri 5.